Ka tanat pulit jong ka sadar police station nakasing sajan kalapan shisha ikino elam jong ka kenhun kinonya kali kamai. Baki sangut ki barjela ki balasya kem kidai ki badon keti ban penmesaw ya arngut ki driver taksi ya kandailat ka balajah kamit jong ka singi palai. Kane ka jing pensisha kadai hadin banakal yang kinonya kali kamai haka step jong ka singi sajan kilalai bantur sadar police station. Bandawai ki pulit baki dai ban pensisha ki ya keti ki sangut ki balasya kem. Uba wanon bok jarwah bai keren baki nong tok kubor hadin ka jingwan manikandu iki IPS ki badai pe je kene ka kam. Ulai thu banakal yang ki pulit kilapan iya ki ki jingsoy bar ki jakasa jong keti ki sangut ki balasya kem. Badia thuru ba ansara eki ya kashari ya ka ba ansa khorru ikino sakhi ban pensisha shushu. Laki dain em ki baladon keti ban penmesaw ya keti ki arngut. Kum man kedau hangne bagi pulit ka jela klempan selam haka sing tok ding kila kem nak mardor ki sangut ki breu ki baron keti ban show ki arngut ki samla khasi. Kecil say. Zainam. Denam. Zainam. Kenapa benda? Mana? Ladai. Kita alam aku, ya kini kita eyewitness. Nak yang kejungi mentah kesini ngelawan ban yang kedua ya kini IPS kita dari IO jong ini kakis. De nak yang kejungi kita pani ki kisah kita pani ki sign cekong jakasa kejungi. Pat harus ko por pada tang kawai kalong ba nak yang ka ani kamsa ya yangi kum ki re pat ba bangin identify hang ne po kanat namar ba la produce support lekin sahat ye kini ki eyewitness ki jungi apo po ha ka ba bakin pointed out ba kidai na kindai kata kalong ba kejingi kran hi menta kalong 100% ba la kem sisa yaki pat ye kini kejing kem du la kem bet na du na goti de kata kadai ka ba nak yang police department bros kata ngi la tharai sneu mau menamit bro simit lah ya tharai sneu lut borok namar balai ba ngim ikop ba kidi kita ikhar penjbi henry da ka ba ni yok kan ya tai pat menta ling ba kini ki bro ngisam ba nak yang police ban sisa lale ya ka badan kame lale ya badai te ba ka ba khando ka ban sa ba ka dei hakut ling ba kini ki ayutnas tangi ki ayutnas betul lah sah ban ong bakin rung hakut bakin identify ya kita gitu. Nah, kila kam saja. Ya katahi nak yang kini ki ayuru kinang investigate bat kin sara ay kini hakut teh. Sara ay kini hakut bar ki kubur ya kata kasong be hakut teman kini hang ni menta ki yang ba kinang pun bagi susah be. Kawai gede kadang kejinting kejungki kata lah mah pausa hi bakal kejinting kejungki kena nomor tu lam de kata janmit ni lam de semon de kata habis kata hi nak yang kejungi inang yakran bagi bahaya jenguk basesok ting bahaya basesok inang dan kadang kejingan bakum juru nak yang jengi kasian ni ngi dawa hok sisa ba ki dibensi ko bar kamdai pada ru tam lasi ko luksan pada kakis kan jam no ya ko luksan leleng ngin bu ya mat ki dibensi bar kamdai pat penong tam lasi ko luksan bensi compromise kata kadai patong aman nama nak yang jungi hing ladap a kejing tho sakada sponsor ba lakuno kumno kada sponsor kadai kum ba kanang bentak si ki khasi proper tax kadai benang ru bentak si kini ki non tribal kum ka labor license ba trading license lada nginlai kenduk yang lamon de yang disuk konsil ba lada kali nak yang disuk konsil kepensting ini kam nak yang jungi nginyap ngin hab ya keren khadu so mangikan pat adat lain si disuk konsil dan rasini kong ngin kenduk disuk konsil kum ba ka ikhtiar yang disuk konsil hang ta hingin sa shemi ke decision ka khadu